Taranite Suba Indigenous Brothers Meet 2018 ngasitagi hawkre apun bagi saktam sagat pada maite singna liberal oitokpa matau tay ay nasa Minister Birena Pongdokre. Laikidraba Songnai journalist Kalen Toksong Imingda Kalen Toksom Trust Manipur Sindana Kalen Toksom Trust Media Fellowship Program 2018 ngasi launch Dokre. Third Gender Signal Systematic Voters Education and Electoral Participation Campaign की kodong sablaw na by Police Deputy Commissioner T. Citrana Abil Toromi. Masong London Gay Westminster Dalaiba House of Commons da Salai Holdings Private Limited ke Siamin Narengmam Samarsita Lemseningai Werba Mahatma Gandhi Samman Award Pirakre. मैं मुखरम जरे दो नियमरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ ने के थोसम हौजी पुंसा से फाबिक मरे पाउसिंग म्याम द पिसरी मणिपुर द खुंदामिनरी बस सिंगटम अनिमक मसिन मनावनी हाइबा वाखलन द पांगथोकपा लीग ऑफ डिपोर्ट वर्ल्ड पीपल कांगलाई पाके तरानिथोय सुबा इंडिजिनस ब्रदर्स मीट 2018 अमदी मसिग मरी लेनेना नोमिनी सुबना पांगथोकदबा सेमिनार ngasi सेमिनिस्टर एन बिरेना हौतोखरे लेनेना सिंगटम अनिग मरक्ता हेना नुंसी सानाबा मदी अपन बग सक्तम सागाना बहनबदा मेजॉरिटी कम्युनिटी वरिबा माइते सिंगना खरा लिबरल ओइथोकपा मथौ ताई हाइना सेमिनिस्टर अपील तौखरे Taramase unique and distinct identity of all indigenous communities of Kanglai Park Haiba Timda, Sigmerong Dalaiba Adimzati Complex Ki Amity Holda Pangtokibani. Taramati da Minister Makatana Haikipeda, Manipur Kundamina Riba for Masen Gimarakta Hen and Sisana Purana Bamasung, Sakat Pukunayama, Oina Bohonabada, Seminar Singba Pangtoktana, Kananina Yamna Sangi, Adabu Henamaru, anybody, Kananina Matunda, Tabak with a Pangtok Paduni, Loina Purupsa Singimarakta. Maitena majority oibana mayam de karahena responsibility laina tabak toba amadi awaba khangba mathautai lenga kasina su state asiki thoram thauda pangthokpada miyam gi ihul gi matungina tabak tawgani lanai oina decision lawr ga tabak amata pangthok loi haina phongdokhi loina naseng ba puari hena khangdok na bohona bada yelhongi de lerak laba ari ba life from lansing sengkat paso mathautai lenga ki maikai de su anal kulen da laiba life from land sengkona ba madi Kel the Laiba, Museum of Sagana Batorang, Paikale, Loinana, Singmi Singna, Infala Lapada, Lifam Sapam, Hen Kudung Sana, Kudung Saba Pinaba, Sana Kurunda, Singmi Singo, Bagas House, Sama, Lupakro, Tait Makaisang, Sara Batorang, Lady Hanasu, Pondoki. Manipur lady, Manipuri, Kuisa, Kui community share, Masi Pitribina, Lakna with the Waba. I'm a talent tribe, Jatini. I could get the wall is only the things, I could coordination. Laibaki over Potter. I give our own decision to low Mrs. Mayam Tanaraga, Mayam Matuna, Sakani, I can honestly, I quit Punchin never, Quinunshina never, I'm not doing it never. General community, whatever measure community, whatever quick mindset said, we should be very liberal. I'm liberal with the neighbor. Kangba, Kangway, I was a Kangay. Who's it should hang this here? Who's it Kango to the Marmorkan of the Loina, Punsulation? I'm not doing it. Sahitya Academy New Delhi Nisinda Yuba Puruskar 2018 ki Saruka Moina All India Young Writers Festival ngasi Singmenong Dalaiba Tribal Research Institute ki conference hall pangthokre festival asigi hawdokpa tholomda Sahitya Academy New Delhi ki President Chandrasekhar Kambar Vice President Madhav Kaushik Secretary K Srinaba Sarao amadi Songnai Aiba Gaurahari Das yauna mioi kyan saru yaki festival asigi Saruka Moina Manipuri amadi Faite lon gi naha oiriba Aiba yauna pun aiba taret makoi ki sairing pathok na miyanda tahan ki festival asibu state asida purak pada asoba thodang loriba Sahitya Academy New Delhi Manipur advisory board ki convener Nomai Thim Kiran Kumar na ki bada Yuba Puruskar 2018 asi state asida purak liba si marwaina maikai asom da leriba aibi naha sing bupuning thokat pada moral boast tawbani Literature na India ke pun saktam sagat pada sobat hodang lauri hai basi miyam da festival asiki khutang da khanghaningi hain so Kiran Kumar na phongtoki ai objective de karin na ori le ba khoi sida le ba nupa nupi ai ba inkhale bi mayam se is the moral booster ma moi ining bagi thillama adu Manipur de le ba khoi gi mayam si Manipur khakta nei sal le bil ta ba mapan da bharat ma to na pham sing madu khang na bagi
aduga tasengna su we are a part of India khoji society si handak aina yang kana fawe literature is a powerful weapon for the integration of India to make the nation one abise simu so fawe masigi feeling sim am the box no habi from the hajaru bani moine ya bire. So I am very grateful to Sahitya Academy also. State asigi sagnai raba laikhitaba journalist Kalen Toksong iming the Kalen Toksom Trust Manipur Sindana Kalen Toksom Trust Media Fellowship Program 2018 ngasi launch tawkre Kalen Toksom Trust Media Fellowship Program 2018 ngasi launch tawbuga loinena Manipur Press Club ta pangthokhiba thoram aduda wa ngangkhiba singna pongdokhibada mioiba magi asengma masak magun ase mi aduna laikhitraba matamda khangi haibeduri Kalen Toksom topa magun laiba misak amani mahak journalist ama oina state asigi damakta sab thodang lorama misak amani haike naku kan wait test kera apna English ra English like creative oina contributory role ma lona so likely English sina koi first day sama naku ngam gani ngam bas khele je ya bas naku right ma ta sina mana siven policy ma contributory society na my contribution le me Kalen Toksom na kagi journalism gi foundation gi lam gi lam da kalam yu kita si kyamuk saw ge have si asi ma lai da kan matam jo di ma pa ga thak lai tan luina da na ngang na sai na na lai ba matam di just another masu pawmi ama koi mayam de di machin tum ba du ma kan om de du ma ki tok pa ma kun khana lai have se ma lai Nong subagi sang watpa amadi sing isauna maram oraga lamdam asagi laubuk sing phau satpa ngamdaba sina sahi asigi oina laupu singna lausa laubitanaba Manipur laumi lupna thatrok pasero lamana khanghalakli District Election Officer in Falasna Sinduna Third Gender Community ne electoral role da kalamna enroll tawani habigi matangda systematic voters education and electoral participation is bhip campaign ma pangthokre Saso Manipur Marubloi Foundation amadi amanana kosamnadana pangthokeba thoramadu DC Imphal iski panchayat hall da pangthokibani thoramadu da district election officer Imphal iski DCT Citrana sarugyari ba khuding magna campaign asigi khudong saba lawna ba fil tawki campaign atu ki saruk amoina spot kaya na transgender community na electoral role da korigidamak sangada bano habki mathang da wa ngangki loinana transgender community ki pam da tatokasin tawna ba DEO gi oiba stall su hangki kogi society sida leiminazariba kogi community khudimak isininaw khudimak koina yamna tangna phangjaba tanja amasu haijabatai koina khangnazaba thengnazaba leiraga su koigi apunba ma sumaina sungba public function ama tawdana koi pangthok sabangam dadana matam sangna lakpani adu election commission of India na pibiriba handaki koigi special summary revision gi piriba period 1st September to 31st October 2018 gisida ngasi akoi mayam punna kusamnaduna sungba program ama pangthokdana akoi punna sakhang maikhang na badana tana sininaw singsigi darkar leiba adugumba khudong sabadusu lawbi honanabagi adugumba tanja amani Electoral Roll 2019 da third gender singbu saruk yahanna bagi matang da special awareness campaign amang say district election counting hall da su pangthokre district election office Thobal na sidra pangthok campaign adu da district election officer Hawam Rosita ADM Thobal L Radhakanta AC2 TC Teresa Tangpua election officer Lin Singsit na hiram masigi matang da wafong kaya pangthokhi campaign na sida Thobal amasung Kaksing district ta lakpa third gender singna saruk yaki United Committee Manipur UCM Sindana Thasi Kunhamate the Pangtokatariba mass protest rally da Manipur Muslim Welfare Organization MMWO na mapung pana sokot kani haina lautokre nakalamrom da United Naga Council na October kuntra mathoida Naga tabam pham singda pung tarani thogi ban koriba si yaning de handok pio haina organization asina appeal torokli minithong hata da leiba Manipur Muslim Welfare Organization ki office da paumi singa unaba amada organization asiki president Abdullah Pathan hai United Committee Manipur na sindana lamdam asigi apun bagi sakta manghandana ba pandamda siliba mass rally asi lamdam asida lairiba maitei pangal purup singnasu tawpham thokpa thodang ni haina lawi Manipur ga apun bagi saktam singnarak palamdam asida kundariba maitei pangal community na khongpham ambata hongloi hanba laitana thengnagani namida sida maitei pangal pumna bangna nat ge oiba pije setana state asigi apun bagi saktam utpagi rally asida saruk yabi haina so Abdullah Pathana fil tarokli
ngasigi pawgi mifam da Muslim Council Manipur All Manipur Pangal Farmers Development Organization amadi Manipur Muslim Welfare Organization gi women wing gi mihut singsu saruyaki apex body ni proof amagi apex body ni haiba adum laba look amakhakna chingi mafam singda general strike tawrak pa haibase masi yam laibak thibini masi bu MMW na akan ba thakta condemn tawe hairiba general strike ase masi gi future region phajarakani haiba thajade masi handok pio India government gi adum proof ka look naiba Manipur da lemine ba proof masi gi makta khaibung tana basila iba ba masi gi maiba chaptan lebi masi gumba thawong hing chathara ko khuding makta never maitei pangan singna hiram mam phuda compromise tawroi masi khongchat asida chingmi tanmi proof cha khuding makna masi gi da yofam thoi social media da tahi da uhai da nuksi chana lai minar iba proof cha singi aidi kalfik macha da base tawra kanda I minnarak pa wari phobuna thaina bagi mong amda he ira pose masidi tawbidna ba MMW na ngasi social media bu sinari ba ira isa puno da appeal tawjari October kunthamathoi da UCM na sindana satkadariba miyangi khongsata wangkai puzalapa Women's Welfare Organization Maira Paibi amadi All Manipur Progressive Farmers Association kanglai pak lamjing apun Maira Loop Bisnupur to Imphal Tata Magic and Van Owners and Drivers Association Committee on Social Development Sikong Kunau Kekru Development Youth Club Yaripok Nongpok Panthobi Mahila Mandan Ingaurok Divine Light Club Yaripok amsong North Eastern Sporting Association na apung phana sokot kani haina khangalakli Bisnupur Commando ki team mana ngarang akang naba pau ma phangmati ki Loktak Police Station ki panung sanba Nabil Lailam Court amadi Nalon area da thihuma ki tabak sathabda kolai ga kona na naha ma fare hairi pharamyoi adudi Foifi village gi Henmin Thang Haukip alias Lemin Sahi tak kun ganipan apupa Manglal Haukip ni mangonagi live round mga yawa magazine ga loinana AK56 ama gelatin stick mga loinana detonator kunmari meter amarom sangba safety fuse wire singkar amadi MI mobile handset ama ga loinana Muhammad dagi AK gi kapthok kraba maru hang ba case ahum phakat ke makata na legal action lokhan aba Loktak Police Station asina kre hairi thi humagi thabagadu ngarang nungthil pung amata matamda Bisnupur District SP Hobson Sapang ni bing makada Additional SP Operation KSS Manihar Singh Command ga loina OC Commando Inspector Belan Thang Wi-Fi na lusing ba Bisnupur Commando ki team amana satharakibani Thawal Commando masung taruk soba sam rifles ka punba kang bo bana lona thingkraba lalolop KCP and gi kader ni haiba misak ama fara misak adu kairak maning laikai di ningthausam Zeten Singh sahi ni pumari apokpa gokul ni Impact News na phangpa pawda Zeten asi numidang wairam pung mari taba matamda sengmaijin kaithel gi phabani hairi fara ba Zeten gi demand letter ama mobile phone ani phangki hairi Thasigi hokiba October kunda bom pokai handuna army personnel ama sian khiba madi ataya so open nangan khiba thodo se thogan bitana ba madi nagampal kangsabe lerak tigi hauraga khoya thong pukri so phawi lambi athu matanda sembina ba masung hari mafam sida thakna ba toti ising phangdriba kaya se athu matanda phangan biu haina nagampal phagoi sangmam na kay apun ba maira pai bi lop Manipur na thadrok pasero laman mari leina ba sege pungling singsilakli Solai Holdings Private Limited ke chairman Narembam Samarjina lamjaningai oiraba Mahatma Gandhi Samman Award phanglakle award adu hokiba sakol sedumit ki numida wairamda London ge Westminster House of Commons ta pangtokpa tharoma mada kusinar khebani panbayai malamge oina asiber kuntra khangat pada Samarjit yarokhebani Solai Holdings Private Limited ase lebak asigi kwa mada unit mari yauna tongan ba establishment tarani pan hangdoktuna state asida top company ama oiribani loinana ekoi dingida North East ki oiba hydro projects hanaba ki damak Solai ga Czech Republic ki company ama ga kuek pinakrabani award ase phanglapada Samarjina Prime Minister Narendra Modi uthagat phongtor uduna hai Make in India gi Egg in India Vision haiba company asigi motto bu sakhang bibase thagarapoi Solai oina creating India haiba se lebak asigi oina growth amadi development purak haiba asina living example amani haike award ceremony into the India ge hangi Prime Minister Deve Gowda the Lifetime Achievement Award fituni kai khamna putki panbayai London gi Westminster House of Commons the pangtok by award ceremony into the India gi oina representative manga yawbi man the North East gi Solai Holdings Private Limited company gi khaktana saru yakhibani thoramadu da malangaleba kuntaret amadi award kuntrana saru yakhi Ukrul Flower Society na sindana ukrul da hokiba October kuntaruk ki
hawraga October 19 phawba numit humni sumna satharakiba flower festival ga mari leinana impact news ki akanaba report ama aina hujik leijari mafam masi ukhul town hall dani mafam masida anirek suboina annual flower festival pangtholi festival sigi sarugoina tongan tonga stall tara manga henbana tongan ba flowers makhal kya miyam da fangali uhale madu leibagi tanja piri stall singa sida miyam da kari fangali stall sida phambada kari phaubi habse miyam amte miyeng taminase isagi mingje ke gawi awung moirang sumaina festival ga tawbuje lei thaba pamjaba miyoi singda kana badum pibra kana ba yam pimne lairik dam da ba mi yam leibne ba ato moina lairik haidra sho shi matek koina tawraga income momdum phajana tanba ngame ba tanba ngamne hagum shri festival da rupa 60000 gumba aikoina lobne ba yon thokpa mayamna leishi thawayam yawnare loina na hojik ukrul da ornamental trees aduga indigenous fruits mayam se preserve dongna na ba aikoi discussion last year 2016 degi discuss tawba hore aduga lei mayam se collect tawba ya ba tawraga mapanda kaya puthokhan dana mase grass orchid ne phangba kuidri mina shu thanadri last year phangmani machuna green oina chatkani 13 buds thorakpa lei chatna bagi ko mase aina machu ani phange masina green oina chatkani manungda angang ba khara yaugani amana pink oina chatkani adusu manungda khara red yaugani mase shu tha ahum matum chatle. Hi, my name is Ting Horam and I represent here a store, Flowers by a Flower. And this is called jade plant. This is a cactus and it's a dragon fruit. The next one is this thing, Phalaenopsis orchids. And I have new stuff here. This is called orange cherry. These are the new plant I have. And that red one, this is the flapjack. Yeah, so these are all the flowers. Oh, it's not only for the people who are engaging, but yeah, we are welcoming each and everyone in this Sukrul town. Not only girls, but everyone, including like my parents or grandpa, granny, whomsoever age doesn't matter. And yeah, because of this, it inspires us, to plant more flower. And yeah, I really enjoying this show. Hello, my name is Kanimpi Luikam. I'm the Joint Secretary of Ukrul Flower Society. This time round, we have organized this festival to engage the women folks, the flowers enthusiasts and the florists that are here in Ukrul to participate in this event so as to make them economically and socially making it a profitable event. So right now we don't have a plot as per now, so that's one of the challenges and setbacks that we have faced for this flower festival. Weather conditions, for some of the flowers, weather condition is not very favorable. Many challenges in terms of financial support, also one reason that we face. ichegi mingja ha mad kai koge da Lilain karak suresh maina festival to wasida saru yarak pase Shri festival lo ko ahumrak asida anirak sure annually waina moi income chi kamai lai thama da 20000 aduga pick putago 15 gumba atum lai thaba se ko wakhan chu yam ngai ba ko aduga koi lekai sing reshapi sing da so atum tambi bane aina ko tha ji ki kunipar phawa chathagadorba annual urkhul flower festival asida tongan ba stall kya da lamdam masi ko ba lei yauna ba palom da ki pusalak ba lei kya na miya puni chingchali lei sing ta ki ba festival asida mari lei no authority na khare he na ming chingchin ba ngamlaba di festival asi he na pakthok chakthok na pakthok ba ngamgani ha ba si urkhul flower society ki ache ba thajabani camera person pibo golo na podom jari ba bank news urkhul matang sa break ama losagi break matungda tarama palak suba world site day 2018 ngasi thawal district ki khabo higher secondary school da bangtok khipki paw madi manipur samana ki tongan ba I paw sing pudra laksagi impact news puming tadano lebio mayam mukana tara no sare bulletin asig makhada paw mayam da pisari Malayang ki mapam atai da pangthok na pugum tarama palak suba world site day 2018 ngasi thawal district ki khabo higher secondary school da pangthok re angang singbo mit uba walakpa masong udabatiki kalho bahai bathimda national health mission amasong national program for control of blindness and vision impairment ki makhada national program for
Control of Blindness and Vision Impairment Thobal District amasung District Health Society Thobal anina puna sendra pangthokibani thoramatuda Manipur Laingak Health and Family Welfare Minister Alexander Kumarna atoiba mitungnen warol piradun hai education amadi health sector asipuna satminaba yamna mathau tai afaba khunai ma kidaba mahiroi sing amadi naha singbu masama u fana direct lai sutampi tangai fadab lai hai ki ngasik thoramatu ko mari lainena free medical camp am supang thoki camp atuda mobile medical unit yauna x-ray ultrasound ki kutung saba pangan ki loinena DSS thawal gi makha da laiba tongan ba loisang sege stall hangduna mairo sing amadi akoi bi miam da lem da mit laing ba madi atai ana laing gi kutung saba sing pangan ki ba loinena hidak lang thak sing su lemna yen thoki blood cancer na naraba myoy sing amasung kidney ani mag failure ba sing na I mathau taba matamda igi tengpang pinab gi pandada Department of Transfusion Medicine RIMS amasung sija hospital ga nongmi oiba blood donation camp pangthokre helping hands for people SSP Manipur na sindra pangthokki patna sigi blood donation camp adu da SSP General Secretary Premjit Moirang Themna helping hands for people asi hawdor patigi blood cancer na naraba myoy sing amasung kidney ani mag failure ba dialysis tawduna leriba myoy sing da igi mating pangduna lagli haiki ngasige blood donation camp at tapuna mi sama kunlomna I piki ngasi singjame okram lekai da Shamrock Woodstock singmerong lining thong sana mahi sanapung LSSPM so Zenems kapuna kusamna dana blood donation camp ma pangthokre thoramadu da Lieutenant Colonel Koro lemba okramna Manipur da igi award playri wasikara da orepsu kohanami wakhalonda blood donation section bani hairi social activism the model mayalamam dainasu Manipurda maruina cancer na narabana basangidama igi mating pangnaba blood donation camp session bani haike ngasi blood donation adu da puna donor ni phumungna I fiki Divisional Forest Office Central Forest Division Imphal thokpa serol lamgi matungina Langol Reserve Forest area da aini yada ba mongda lam khopsin dana yum kai sajil laga lari basing lale bana me par kuni thoi phawpi manungda mafam adu thadokadabani hairi horok diba naharol khoting mak masa masa gi manglal amamam thamdana fangnanaba honagadabani haina Education Minister TS Rati Syamna phongdokre ngase Institute of Cooperative Management Imphal gi tarasuba annual cultural festival gi thoram da sor gyaradana wafam asibini sana phongto khibani ngasi thoram da institute asita gi hawkhiba UNACO gi chairman and irabantana magna business hauna bohana badagi ngasi phawba thengnare liba maroiba tangka kya gi mathana wari lidana mahiro singi punin sing ke thoram da ko mari lainena institute asigi sports meet atho ehen taraba singda mana matam pidana punin thakot ke minister Radish amna haibada haikibada Manipur da kanagumba mi amana anawa business ama hawdorokpada mi kayana mathau naраktuna sab manaba business kaya hawdorok ke sanabi laibadagi business mai papangam kida bakaya yauri haike loinana sab manaba business adu mathau tamduna pukhat pagi mahutta anawa creative oiba wakal putoktuna anawa business putok patangai fade haike everybody housing noi hawdo ne lamjen na mathawa marathon race na chen do ne sa amana next June na you one some of you will be passing out from this institute adi matunda you will be joining a marathon race called the journey of life kun sigi lamjen na mai sigi journey is mai sen ma hawdoro ne no is up on the starting point how we need but somebody will be left behind somebody will be faster some mama sa kibe mai ai le tum na tam se no se ai sama na horga kari na kana sai coach your attitude Bisubut district ki kwakta da leba Radiant Public School ki mangarak suba foundation dei ngasi pangthokre loinena thoram adu da toba mitung len gi warol Piroduna Bisnupur Assembly Constituency MLK Gobindasna Koktagi Khwaidi Apaba Mahiroi Manga gi larik tambada sangadaba sanpham khodimak putolagni haina thajaba pikre mana makha taraduna larik laisu haiba khunai ma ohena ba honabada mama mafa oza madi mahiroi singi thaudang yam sawi haina phongdokhib kalena khunai ma haibasi larik haiba khaktana yadi laisu khangwasu mathau tai haina su phongdokhi ngasi tharamadu da sai asigi oina school asigi maikai digi best student award class 3 gi MD Azata cycle amadi citation question abaga loina MLA Govidas maikai digi su case oina lupalising manga question nakhi ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯨꯅ ꯁꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯖꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡ
पेरेंट्स की मथौ यामना ताई हाइबा इसा सिंसी फहन गे हाइबा तारगदी ओजा खक्तना फहन बदी ngamde मसागी जो होनबगी मथौ तारे मचाक अहुम संगी छात्र मसागी होना जमनमा ओजाना तालक पसिंदु छात्रना कन्ना होनरबा छात्र सिंसिबु मांगना निथिजना ओजाना तारलिबा सब्जेक्ट सिंग असे औराय रिब्रा औराय दब्रा हाइबसी आइगी गर्जियान सिंग मपा ममा ओइबसिंगना अमुक चेक तौबसी मसु दरकार ताई मोरेदा लेरिबा मैतै सिंगदा नौना खुंदारले बसिना की खंगी थबक कया सथरपी थोंबो फेडरेशन ऑफ हाउमीना सेरोला मदे यानिंग द फोंदरले लोनेना असिगो थबक सि मखाताना सथरक्तना बसेरोला सिना खंगलगली नुमिन हुमनी सुपना दिल्ली की प्रगति मैदान दा सथरकी बलेबाग से ख्वाइदगी साव ऑर्गेनिक की ओइब एक्सिबिशन मखल अमसुरिबा बायोफैक्ट इंडिया 2018 ngasi mai pakna loisinkhre exhibition asida Manipur Organic Mission Agency momana sponsor tawdana Manipur ki Kanglei Foods Rima Foods Farmers Products Company Zimic Naga Spices hariba company sing asina puthokpa makoi ko organic ki pothok sing gi stall hangdana makoi na puthokpa pothok sing ningthina yon bangam ki hairi Biofact India 2018 da stall hangdana saruk yakaba entrepreneur singna Manipur Organic Mission Agency momana sponsor tawpi bada tagatpa madi nungaiba phongdoraki Today actually I have come here to expose my product, which is as a sample I brought them, but then people get attracted and then they are like happy to buy them also. So I have, on the first day also I sold quite of them, and on the second day also more than 15,000 I sold it. Orders here, handbags here, orders here, I'm like, Mohana Pura Pot Makai, Manipur Pot Makai, Pame. Mainly black ratio yam pame, haldi, ginger, wine, and mina pame, Manipur popsi. National Food Security eki makhada pigada baseng suna phangandre haina right to information eki mateng loruba AAY card holder ma lona thingkhaba RFA pele ni haizaba mioi amana awaba tagani haina aki khang pire hairi hina masi mathangda ngasi nungthil Manipur Press Club ta pawmi singa unabada seng phangan binaba RTI tharupani haiba Wawgai Assembly Constituency ki manung sanba kairak Lerak Sobadigi, 1 number 36 by 30 the Gitaunazam Tomba Mio, Amana Hakibada, Mamang Sahidiki Hona, like I said, saying Yanbatam the Mahaki, Mungi Mio, Manga living among the Mio, Anidi Hena, Piki Day, Masiki Matanda, like I said, saying as an Obatonazam, Taibangan, the Wakat Kiadabu, Yeli Basing say Emelena, Botter Gilis, the Yena Bakanga Lakpatiki, Matungina Yenbani, Tony Butter o Haina Pongdorpa, like Pangpam Tokpa saying Peter Basina Maramorga, Salibasahi, say May Taratarukta, RTI Taki, RTI Mating Lautana Yang Loda, Pipam Tokpa saying Pikre Haiba Kamangamki, Matigi Matakta, Mahaki Mate Matokpa, AAY card holder, Magisu saying Suna PD Haiba Kanki, Masamaksu, AAY card holder, Nihaina, Tomana Paladana, card pie by Mung Amagi Mio Yamada saying kilogram Manga Pipam Tokpani, Matokram the card pie by Mu sing Hundoklam Laga, Water Lista Yang Laga saying Yelibano, Asigwamiang is saying Maliba Zen, Asimataka Marilena Basing Matic Sabex and Lokat Pew, Nakalamaromda, RFA Pelini Haizaba Masak Mamin Kanga Mio Yamana, Narang Pon Toroktona, Kari RTI Talibano, Asum Kaning Labadi, More de Lau, Kariguma Mini, whom the Manunda Lakta the Awab Tagan Hanaki Lakle, Pamam Tokpa saying Pangabahana Lalhulu Amana Karigama Akiba PB Bano, Asumba Kangnaba RTI Tab the Kihelevigi Madam Kangan Bio, Loinana Hiramasida Manipulanga, Amadi Marilena Basina, Ming Sangbio Haiki. Party da koina application thagibusuna te mari lenaba keb and PD department che thajagibuni case oina ko RTI case tawgibsu leijate aloba RPA pelesna aikoi bu bokoi mayokta RTI thada case tawre kaigino cheng thingino haidana aikoi thindan kyama tawre lambi langang chappada aikoi bu khudong thibu nangine haiba chingba aikoi da haibire minimum mongda makoi ko nanaba laktaba tardi afabo oiroi akoi bu waru gon hai wafam je thambiro ko se tasengna akoi di nungaijade akoi di leiba akoi ga sengba achumba do koni khangjaning bade akoi RT information tawni RT akoi ne case oina ching tawdana mayangi parja gi ching thingi busu leitete masigumba kanagumba xyz lalhobam ta akoi ga wakal ki busu akoi leijate ching chaki matangda masing matangda leiba ki achumba mari lena basingna masi athu matam sing Singsamai Singamakha Kongkam Lerakti, Mesnam Obi, Tampaibi Makobi, Masawai, Sandrabi Mau Ama. Thori Yandra like Hidraba, Adu, Imungi Mineda, like Hidabani Hina, social media, the Gikutang, the Pongdo, the Ribasi, Tobigano, Imunganuna Mahaki Matata, Mion Mine Sataki Late, Asibak Sang, Imunganung, the Sinabitana, Arabi Matomangam Pangtok, Nabahonabada, Marilena Basing, Namating Pang, Yuhina, like Taviasaki, Manembo, Masnam, Sorozini, Apple Torpi. Manipur Press Club, the Palmi Singawanabada, Sorozini, Makataradona.
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯇꯝꯐꯥꯏꯕꯤꯃ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯍꯥꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯠꯁꯑꯦꯞꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯅꯦꯝꯕꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯔꯕꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯌꯨ ꯇꯝꯐꯥꯏꯕꯤꯃ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯖꯤꯟꯕ ꯍꯦꯟꯃꯟꯗꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯁꯤꯖꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯗ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯣꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯔꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯋꯥꯡꯃꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥ ꯁꯥꯏꯀꯤꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯔꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝꯒꯤ ꯒꯣꯇ꯭ꯔꯗ ꯇꯤꯜꯂꯒ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯁꯥꯒꯩꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯂꯣꯏꯖꯒꯦ Sangkai Youth Club SYC na sidra nga si Youth Rising Day ki thoram pangthokre. Thoram adu ki manung sana nupi masa abdi nupa masa singa oiba volleyball amadi fainting competition su pangthoki. El Molsam Youth Club ki ohum suba Rising Day ngarang Susanpur District ki Molsam khulda laiba sana bungda pangthokre. Thoram adu da sana konaba zagoi saina singba kayasu utki hairi. Hauzik sana bagi pauda Ahanba North East Olympic Games ki archery masana da Manipur na mangsil thadun sali ngasi Kumalapa Sports Complex ki archery cloud sana ki archery masana ki 50+50 meter individual men's compound da Manipur ki zero bar na gold medal Meghalaya ki Rajesh Rama amadi ti abong sani na silver amadi bronze medal amam lobang ki 50+50 meter individual women's compound ki masana da Manipur ki S Monorama Lily Paunam amadi TS Sevina gold silver amasung bronze medal amam lobang ki 50+50 meter women's Olympic round da Manipur ki CS Devia di W Malesori enina gold amasung silver medal lobang ki bakalona Assam ki Damini Borona bronze medal amam lobang ki 50+50 meters men's Olympic round da Manipur ki M Surendro TS Johnson amasung TS Langam bana gold silver amadi bronze medal amam lobki Manipur Olympic Association asitna North East Olympic Association mi makada sathariba archery masana se heng makata mass sing sanaragani Ahanba North East Olympic Games ki weightlifting masana ngasi makatana sathari ngasi Komalampak Sports Complex ke Sai SSC Indoor Stadium sana ki nupa ki KG Manipur mapan ki Kanglupta Manipur ki CS Rahul na gold medal Mizoram ki Gaurav Sunara pati Tripura ki Rajesh Sharma ni na silver amasung bronze medal amam lauke nupi ki KG Hupumari ki Kanglupta na Manipur ki S Rosilata gold medal aduga Arunachal Pradesh ki Lizak Mezana silver amadi Mizoram ki Zenili na bronze medal lopangam ki Pagi KG Marfumato ki Kanglupta Arunachal Pradesh ki Shambhu Lapung na gold Manipur ki A Arjuna silver aduga Assam ki Golab Gogoi na bronze medal amam lauke nupi ki KG Humpudra Mato ki Kanglupta Manipur ki KS Sarjobala na gold medal Arunachal Pradesh ki PS Rosni na silver medal lauke Manipur Olympic Association asindra North East Olympic Association mi makada sathariba games asigi yumbu Manipur na oiri Nasi Komalapa Sports Complex ke Valvavan da laiba indoor stadium da sana ki North East Olympic Games ki nupi ki table tennis ki team event ki final da Assam Manipur po home state da maiti ba film laga gold medal lama lokhi pagalena Manipur na masana se da silver medal fangke masana se da Sikkim so Meghalaya ni na bronze medal lama lokhi nupa team event ki final da na Assam na Mizoram ba maiti ba pi ki pagalena Assam na gold medal aduga Mizoram na silver medal lokhi masana se da Manipur ba Sikkim ani na bronze medal lama lokhi Manipur Olympic Association asindra North East Olympic Association mi makada sathari Games ase ki individual men's and women's ki masana se hayeng sanaragani Ahanba North East Olympic Games men's football gi ngasi sana ki baro league match ta Arunachal Pradesh mai pakre ngasi Komalapa artificial turf ground sana ki baro league match atuda Arunachal Pradesh ki sanare Vivek Kurung Tardolu amadi Abhishek Karlel na match ase ki ani kontra hom dem sani fo mga subamena sana panjala mamam sandra Sikimbo panjal ahum sana da maiti ba fibagam ke North East Olympic Association mi makada Manipur Olympic Association asina sa thariba games asida no pagi football team mga na group ari thokna khaitok tuna sarvyari hayeng sana ka ahanwa semi final da Manipur amadi Meghalaya ga ani super semi final da Arunachal Pradesh amsong Assam ani na lamba tawnaragani
अहानब नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स की वुमेन्स फुटबॉल मसाना के फाइनल मैच सानना सेम साब लोख्रे ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखई के सानपुंग सानखिब अहानब नुपी की फुटबॉल की सेमीफाइनल मैच अदुदा मणिपुरी सानरोय आई प्रामेश्वरीना मैच की मंगा अमदी हुंपुतरुक सुब मिनट सिंह पांजल अनि अदुगा एस रीनारोय वाई हेमोलता अमसुंग एम मंदाकिनी मैच के कुनमरी हुंबुद्रा मापन अमदी मरपु हुंदोय सुब मिनट सिंह पांजल अमम चंदना मेघालयाबो पांजल मंगा सिंह माइथिबा पिरमलगा मणिपुर टीम फाइनल संखे सत्तरब फुटबॉल कंपटीशन असुगी अनिसुब सेमीफाइनल दना सांग सानरोय मिर्नाली बोराना पांजल अमदुगा सिक्किम की सुजु हैंग ना सु पांजल अमग चंदना मैच असुगी अपीब मतमदा पांजल अमम सनबदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मार्क्स ना मैच असुगी लाइबक लेबनबदा सामना पांजल मरी दुगा सिक्किम ने पांजल अनि खक चनबदगी सामना सिक्किम पांजल मंगा अहम बाइथिबा फिरमलगा फाइनल सबगमखे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक एसोसिएशन में मखादा मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन सिंदना सत्तरब नुपी फुटबॉल असुदा टीम तरुना ग्रुप अनि थोना खाइदोक्तुना सरुक यारी हयेंग अयुक पुंग तरादा मणिपुर अमदी असम फाइनल सानरगनी ममांग सही आई लीग अनिसुब ताकेबा नेरोका एफसी इस बेंगल एफसी की मखुत पांजल अनि सेना माइथिबा नंखरे ngasi नेरोका एफसी की अहनबक होम मैच सोइना कोमलपाप मैन स्टेडियम द सानके मैच अदो ममांग सही मरिसुब पोजिशन ताकेबा इस बेंगल एफसी माइ पाक पंगम किबनी इस बेंगल की माइ पाप की पांजल सिंह अदो मेक्सिको मसा इनरिक्यू अलेजांड्रो स्किल्टा टिराडोना मैच की तरास अमदी निफुनी पांसुब मतम द संखिबनी मैच अदुदा नेरोका एफसी की ई फेरेरिया अमदी सुभाष लोइना इस बेंगल एफसी की एम मोहम्मद ना सानबी सना कॉलन वांगद सानबी दम रेफरी ना येलो कार्ड पीके ngasi मैच अदु इस बेंगल ना हेना वकल लाइटाना सानबी ममी ताकी लोइना नेरोका एफसी की ममिंग लेरबा जापानीज मिडफील्डर कचुमी युजाना अहान बहाफ की मतम लोइदिंगैदा महाकी टीम की डिफेंस लाइन मिडफील्ड अमदी स्ट्राइकर सिंगदा फजवा पास के अपीदन पांजल हंदोकन बहोनबदा ngangkide loina ahan bहाफ लोइगदा मतम खरक ngaraba मतम दा कचुमी युजा सोपतगी मखाता ना सारब ngangkidre अनिसु बहाफता नेरोका एफसी के नहा ओरि बसानोरे सिंह थादोक्तना सानहनबदा पांजल हंदोकप याबा तंजा खरा फंगलबसु पांजल ऑनथोप गंदना इस बेंगल की मखत पांजल अनि सिनदा माइथिकी ngasi मैच अतुदा नहा ओरि बसानोरे रोनाल्ड सिंह साइकोम जेरी ओनेजेमास पुलाम टेम अदि सुशील मैटे ने मसक थोंग सानखी नेरोका एफसी की ममिंग लेरबा डिफेंडर वर्नी कालोनसु ngasi सानबा यावखिदे लोइना टीम कैप्टन ओरिबा गोलकीपर ललित थापासु सब्स्टिट्यूट लाइखी अमसुंग अनोबो गोलकीपर मोरो बोसियो सानहन की सुकिया स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंदना दार्जिलिंग पांगथोकदब अहम सुब लेड दीपक गर्ग मेमोरियल इन्विटेशन सुकिया गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 दा सरुक यानबदम इम्फाल सिटी एफसी ngasi इम्फाल थादोखरे इम्फाल सिटी एफसी के अहम मैच ओइना लालेबा अक्टोबर 19 दा क्वार्टर फाइनल मैच ओइना सानगनी ngasi सेंगलबा लाइफमलेन कांगलागी होजंग ममांग दा कैटेगरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के सोशल वर्कर शेख नुरुल हसन ना सानोरे सिंह अदबु लमताकी पनबयाबदी एआईएफ ना मसक खंगलबा मणिपुर की क्लब सिंह मनुंग दा इम्फाल सिटी एफसी सु अमनी मोरे यूथ क्लब ना सही अंकै सुरपक मरी लेना मोरे दा थास की हॉकी तारीख अनि दगी सथर की फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi लसिन क्रे टूर्नामेंट की ngasi साने की फाइनल मैच 75 यूथ क्लब ना मिशन भैंग यूथ क्लब माइथि बा पीदन माइ पाखरे कप ट्रॉफी लौखरे अमसुंग मिस भैंग ना रनर्स अप की ट्रॉफी लौखी गोल्डन जुबली थरंग मरी लेना पांगथोकी बा तो फैंसिंग दे बाको मथंग ताखरब सिंग द सुमना यंतोकी लसिन की थरमथ द सरो याके स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेट पाउ हॉकी ना मेमोरियल स्टोन अमसुंग मोरे यूथ क्लब की कंपाउंड दा युंकी कुंथामरी सुबयन हजारी एंड डॉक्टर एन थॉमस द लेवल फॉलो टूर्नामेंट इम्फाल राइडिंग क्लब टीम बी मदी सीआरपीएफ पोलो टीम लांगजिंग माइ फाखरे ngasi इम्फाल की मपल कांसेबु सानखिबा टूर्नामेंट असि तरासुबा मैच दा इम्फाल राइडिंग क्लब ना टीम ए ना लॉजिंग लोया कोनुंग लाइरिमी पोलो क्लब पांजल निपान अहम द माइथि फिकी सतरलिबा पोलो टूर्नामेंट असि ngasi सानखिबा तनामाथु मैच तना सीआरपीएफ पोलो टीम लांगजिंग ना सगोल बन अपन बन हारोल पोलो क्लब पांजल तरे रानी द माइथि फिकी मणिपुर हॉर्स राइडिंग एंड पोलो एसोसिएशन में मखादा सतरलिबा पोलो टूर्नामेंट से मणिपुर की तोंगान तोंगान फम सिंग के लाप पोलो टीम कुंत्रा माथन सरो यारी नॉक आउट बेसिस ता सतरलिबा पोलो टूर्नामेंट से हेंग मखादा मैच अनि सानरगनी
Ahanba oinam Charlie Singh Memorial League kam knockout Kendra was kang tournament singime Kendra kang kon mai pakre ngasi singime kichinga matak talai ba singime gi kang sangda sanaki ba leg match sama da singime Kendra kang kon lam sang Kendra kang kon panjal tarung mari da mai tv fi bangam ke oinam romenam ha ke apopi ming da katsa ba kang tournament sa Manipuri tongan thon ba Kendra sing lak ba kang ko tarahum da na group mari thong khai dok tuna leg match sing da thoi hen tanari Manipur Kang Association me makhada singime Kang Association sindra sa thare tournament sa ka heng ton Thambai ban Kendra Kangkhut amadi Haingang Kendra Kangkhut anina lamba taunaragani Guwahati da nganandagi hoduna thasgi kuntra phawa pangthokadaba kunite suba National Junior Sepak Takraw Championship ta saruk yaba sakkiba Manipur Junior Team Sepak Takraw Federation of India na saruk yahan khidre thongasibu saruk yaba saluba mihanaroi singna pena ba phongtorokli hina masigi mathangda ngasi nungthil Manipur Press Club ta pawmi singa unabada saruk yaruba saluba sanaroi singna phongtorokibada Manipur gi Sepak Takraw Team adu All Manipur Sepak Takraw Association na selection taro matungda association asigi secretary P Durjit na lusingdana thasi kunbari da infal tha dokibani Guwahati da mathang numita thunglaba matungda Sepak Takraw Federation of India na saruk yaba yaroi haina khanglaki thong adubo pendraba sanaroi amdi official singna hanglubada legal gi oiba athing balaibana athing bathambani legal ga mari leinaba se phawba tharakle harki sanaroi singna makha taradana thongodana Manipuri mahut sindana sanaga doriba sanaroi singi career mahan bani madik mathakta sanaroi singda ningbakai bi masak ohele kari managdaba karamalupna legal ga mari leinaba se thari bano athu madanda mari leinaba singna sengdok pitana hiram asidami sangbiu loinana matungda sikpa thong amata satabiginu sanaroi singbu mangzel thana sanaba phangan biu hain appeal taroki Manipur Stan Purje legal notice ama laga sanaba yawana thingbama koida thame adugi thingba chedo koi yenge khotke na haibasu koi ojagai na hangyen haido yengandre du koi sanabagi ayaba ma koi pibidre legal notice tharai ba kanano kai no koi ta khangdre koi sanna dubi da hala pajam nuaite legal notice laiba posi karam gumna kano to bi no koi da adu koi sanaba phangdan la buji yam nuaite duga masi yam si koi khangning haitare koi amtang khangan biu mai lena bajingna thigat pir gam tang khangan biu angang singna chanandana halakpasi koi gajalam oina thawai chokna nuai to buksai masi matungda tawidana ba hona biu masi tungli kya yam sok pathaw Rebda balatina sa halan samuna miyamda thamjari Tahan this suba Indigenous Brothers Meet 2018 ngasi dagi haukre apun mga saktam sagatpada maitei singna liberal oithokpa mathaw tai haina se Mr. Birena phongdokre Sangnai Laikidaba journalist Kalen Toksong ibingda Kalen Toksong Plus Manipur Sindana Kalen Toksong Plus Media Fellowship Program 2018 nasi launch daw kre Third Gender Sing Systematic Voters Education and Electoral Participation Campaign ki khutong sabal law na ba Imphal DC TSC Trana apil taroli Amasung London gi Westminster da laiba House of Commons da Salai Holding Private Limited ka chairman Naraimam Samarjita lamjingai oiraba Mahatma Gandhi Samman Award pirakre